Yaka World Milk Day lara ke mentakesngi hajwai lembaga tenat Animal Husbandry and Veterinary Department Directorate Dairy Development jong ke sarkar jala haka jingalang berpenlong haka conference hall laka office jong senior dairy officer ka West Giant Hill District ka badan Hamantong Jwai. Kajing rakhe ye kini kasngi ka long shibenta ban penso tho halo ka jingdon kam bandi ye ka dun ha ka jing em ka baman la kasngi namar ka dun ka de ka jing bam ka babyang nadong shadong bat ka bayra bante ye ka met ka phan da ka ba pensngau ba omdon setia ki we pat ki jat jing bam ki bala ban yo ha ka dun ki badon lun ya baro ki nutrient ye ka jingalang ha ka ni kasngi la panya da u senior dairy officer West Giant Hill District uma bid khar ha ka jingadon lang u kongsan ba WK khar buli EAC West Giant Hill District ki nongrem ki kena school bat ki we pan kala boy kasni jong wall mil de ha ka bangin ikan mau ikan jing don kam jong gadut ha ka jing im ga jong ni man kasni tenga nagliang office ka jong ni is penle ka ni program ka barit wala ka lang ka barit ndring ikwa pan wan ra ku bor chikinong song snong jong ka district ka jong ni ba ke jing don kam jong gadut balai don kam andi gadut balai long ba kibriu ki hapan tip gadut ma ba baro hi dangi long ba nitip ba ndon ke jingbang ko bangila ban yo kumayo gadut badon dot ki nutrients ta gane ka por kapiang siya ba ye star MCS iba don lang mat ngi hang ne kene program kapiang siya ba di star wala pedang dijemput kam jong ki dikeluar ban pelaj ke por bakor do pi wo i bor yo bor pi man di pi ga dot jasnya wa pi wa yo bor hi ma me bha i ya ju di sa tho ye ga sngi go di dot ha ga tu ga sngi go di dot kam ban ban ha ga tu ga sngi go em di dot kam ban ban ne te wan ga dot i ga calcium ga di phosphorus ki te to gi wo yo open ske i ki le mi wo pun sikit ye ki chin yang pi kam jo ra yo rap ye ki le min ki le ke ha ka dot and vitamin B2 te to yo rap wo pun miet wo pun ha ya ka sni do yang pi le te ko vitamin A wo boost the immune system also wo yo rap ye ki khmat ti yang pi kam man gat ni kam om da bon ye ki ma ro hi de pan em ka mi ka phone ko ban hak khmat do ông mana pada em pi ke phone dah ini yo chanda mi nong to ram tu ne dan itu bensi hai ki khmat te dewa di pi ka dut ya rap ko pi ma khazak ni khmat yo pi ne te em ha dut ko vitamin D le ju hi wo pen ske gi chi ne te wan em go di yo bi ni gi nutrition value om go dut yi gum em he ni ha ka dut to vitamin C don hi vitamin C em hi go tang ban minimal ha man chet ga gadut man process ga gadut ko tu go vitamin C de man deteriorate kan gadut de via ga te te gadut ka nim ong de ga complete food ye gadut am gi milk is an almost complete food ne bha ile to ha gadut mi yo ye ga vitamin C gadut lam khmat ni mata ngimdep hadin habut lesai dal ahe lingba kan ka jingyo awareness joki saphang kani ka World Milk Day jing ka importance jong ka jing di dot ye lesha yo ki wan kata ka jing thrang na jong ki balasha ki kwa banlong ki dairy officer lani ki veterinary officer kadi ka ban ai si ni ta ko bayadai pat kini ki farmers o khamtam kini nongri masi badalong at ni kalong ba kajing tre kam lang ka jong pi bat ka department kalong kongsan hadu kata ba kung bagi ong ba kini ar benta kinong ri masi bat ki officer badan ni kinapo ka veterinary department lani na po dairy lalaki niya tre kam lang means kam tum poi siya kanu ka kam kan sulong ka bali no taganong kam kini ar benta kinong kam bakin hap ya tre kam lang tagajing smutho jing mut ba ke ka ba khadu jong ka diga thim ko socio economic empowerment ya kata hiken bakan wara ya ka jing kiu arsut khamtam kayo ka kot ki
nongri jingri. But kawai kapagkongsan kumbila ong doktor yang mana yung no yung ba bayadai pa kanina sustainability kawat ba ong ba kinongri jingri badon hani kankut no tang haka generation ka jongki ya kata kamri jingri ya kamri masi Henry kanong kamru bagi kuan kinang bodin dan only kanton sustenance kanika inong kanika jingtray kam te kanong kamba kini kinongri jingri kumta bakin aga jing kai ki kun hawat ngasmutu pila ban syam ya kani ban omba kai ka banga kren nga ni kalong ko basok hawat pila ban omba hapo ka dairy sector ka jing region ni shule tang ya kani ka kamban benmi dot ani tang pampansin yam nung kwa ki kun juniru bakin bot bakin long kinokrar Hari ko mga ong pati bala ka jingya trikam lang yung kinong rimasi bat ka department niya ay bala ka ni ka jing trikam lang yung ay bagita ki mi ki product ki bami na ka jing trikam lang yung ay ba kinyo kanya katakador ya katakahok kaya iba pidok yo kami wala kam na ngayo ka kooperatif semua ka milenial yang mata te kami mesti kere te kau cuma poli kamu to mandi nang ilam ki presiden ki chairman ki secretary ki member ko guri mesti ni ba pu te bani kita ju ngam ri mesti kate te bungko di wong ngam ni na haka te kana ri haka union haka kooperatif ko chulop gajut angak je coming together is beginning. Staying together is progress. Working together is success. Bontik parengma. Kajingnya wan surup cuma barson lene sega department yang surup. Ni beta ke society ke union ke yang pi to ong diga kajingnya stamp. To kaya imlang kesanang dia pinuan hawi to ketu kekaman wi keli wi chem wi ting ya bang jalan di calang wi ong kita ke progress sedang progress nak wi kecnong hawi kecnong nak wi kita nak wi kooperatif sosial nak wi dewan tak mandi kere lang mandi lagi ya kai wi ya churup kere lang ong kita ke jinjok tapi chong ni dewan ke dairy department, ke veterinary department, wana dom tu kesini Muslim dia jadi ni bor milk day man ga ke jinjok ku boleh sejar mo. Nong chong lembaga media kedut tok UMKM bah untuk dui ki kena ki he ada kamju ki temen kam tam i ki bai. Nei bah ile tok the source of nutrients and vitamins. Haka calcium, phosphorus, potassium, vitamin B, D, and A. Kini waro and kamgi hagamet kayong E. Calcium, phosphorus, to irapu na ibenta, open chike, yakiching, kidamin kayong E. Ka vitamin D, yang madoong Dr. Niang, to UMKM, kamtam yikikina, yaw he, yaw sangi, yo yogi ya kemet ko klan yo yogi ya kichin kiwa klan nang wo support ya kemet ko yongki and vitamin A is a very important vitamins ne bhai de build up ko boost ko ya ka immunity ko yong ki khna kamju la yong I kiwa he khamtam ha kini kisnem kiwa da lai artli kisnem kiwa MKM bhai build up ya ka immunity yong I dekat jingwan yang COVID-19. Dan nanti daw pentua, ya pi, di pi ya kedut, ne bhai je, it really helps in boosting your immunity. Ya rap ha ko, open klan, ya kabor ya le yang pi, wagi wan ki kenyang jingpang. Ki benefits hi ki yo ai na kedut to improve kele ya ka digestion yang I. Nolor ne te penmiat kentai ko dan dia penyak cerang wai pi kata tak ko bigus nya sumdo lada jo champion
ngai semen chamon ite ni bha ma di dot pi chwa thia it really gives you a sound sleep ongi yo thia bha pi ni ti dau ni bha yo pi ke jing yo thia man ko wi na ki bor ba yo ke jing em yong i la de do thia pi du chi met ka man snyao pi ro chi sngi i je bin kre ka khi kre le ye trot i the night they down drink milk during night time it will really help yo pi ya ka bor ko wa klan tam ko ye pim ton ka ye ka met yong pi rei kham tam ye ka je bin yong pi ye ki khna skor kham tam ka tu e pi wo to di pi ka dot ni phai le it really improve ye ka memory yong pi khado chwa chonga qua cần mua pi và to em đi cần tiền nhiều ông having a glass of milk every day can help you lead towards a healthy life là đi pi cái đốt mất là cái gì ye pi u yo ya cái met cái phạt của chết của kia ta khắc chắc hết quân tuổi nông rin si rõ you should be proud tàu man pi có siêu srong o om nga manonong ri na si ne bha ile kat kita ki benefits ap ya ki khon yong i ya ki khon kro khlot yong ka chnong ka thau yong i mhok sromi ye ka mi vale i hnrei to snyao sromi i wani kam i vale i